Na tatamiju 1 slijedi borba u finalu između Novakovića i Jurina u kategoriji bijeli pojas ispod 69 kg za juniore od 16 do 18 godina. Держи! Haydi! U nastavku natjecanja borit će se u kategoriji bijelog pojasa muškarci seniori do 82 kg, tako neka se pripreme za tatami 2 Gašpar Antonović, Vejci Baka Austrija i Tio Beruter City Town, te Rade Kostanović i Aljoša Drasi. Za tatami 1 u borbama koji slijede neka se pripreme Dalibor Stavković, Silvio Dolenac, te Tomislav Došen i Nenad Biblija. U kategoriji juniora 16 do 18 godina, težinski ispod 79 kg za bijeli pojas, pobjednik je Matej Mikšić, Verdun Kombat Karlovac. Na tatami 1 neka se pripreme Dalibor Stanković i Silvio Dolenac, a pozivamo